Imali smo već video o najopasnijem potočiću na svetu. Sada je vreme za najopasniju reku. U ovoj reci nema života, a živi organizmi koji dotaknu vodu umiru u kratkom roku. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovom bizarnom fenomenu. Kada je Andres Ruzo odrastao u Limi, u Peru, njegov deda mu je ispričao priču o drevnom, izgubljenom gradu od zlata u Amazoniji, kao i o mističnoj reci čija voda ključa zbog visoke temperature. Kada je odrastao, Ruzo je, nakon što je postao stručnjak za geotermalne potencijale, odlučio da istraži mit o kome je kao dečak često razmišljao. Okupio tim naučnika i pažljivim proučavanjem karti utvrdio veliki broj geotermalnih izvora, više nego što bi iko očekivao od mesta koje nije poznato po svojoj vulkanskoj aktivnosti. Iako su drugi iz njegove profesije bili skloni za nemarivanju te ekspedicije, Ruzo je odlučio da se ozbiljno pozabavi ovim fenomenom. Ruzo je inače jedan od prvih pobornika super razvijene civilizacije koja se na planeti nalazila pre oko 13.000 godina. On ih je nazvao Mazma. Kada je napokon pronašao mističnu reku, prvo što je otkrio je činjenica da, iako je vruća, ona ne ključa. Izmerena temperatura iznosi oko 93 stepena Celzijusa s nekim varijacijama u različitim dobima dana. Ta temperatura je dovoljna da se iznad nje stvara para, ali i da ubije svako živo biće koje uđe u nju. Ono što je teško reći je zašto je reka uopšte tako vruća. Jedna teorija kaže da bi njena temperatura mogla da ima vulkanske karakteristike, odnosno da je rezultat prethodno neprimećenih tokova magme. Druga hipoteza kaže kako je temperatura rezultat katastrofe, na primjer lančane reakcije pod zemljom koju je pokrenula neka od obližnjih naftnih kompanija. Ipak, ta se smatra vrlo malo verovatnom, budući da zapisi o kipućoj reci postoje već nekoliko stotina godina. Jedina preostala realna mogućnost koja nema veze s vulkanskim karakteristikama je da voda u njoj dolazi iz dubine zemlje, gde je temperatura vode prirodno ekstremno visoka, ali naučnici ne mogu da budu sigurni u to šta stoji iza ovog impresivnog i vrlo opasnog fenomena.